ngoqala phambi kwazo nentaba nethuli silibone emva kwami ilanga kuthiwa induli lezo umoya kaThixo la uvunguza khona ethi iBhayibheli umoya kaThixo wavunguza ukuthi ke mhlambe ngizakayi ngoba ngichaza ngithola ufundele that we have ukuthi umoya kaThixo wavunguza phezulu kwami Izobila yamanzi eyigubungele konke ikhumezi sithokotoko sokumnyama moya kaNdikhoyo wafukama phezu kwalo manzi wathi uThixo makubekho ukukhala uThixo wayesethi mabekhona ukhanya haleluya uMoses yena ukhamba esikhaza sezikhona lezi zinto bosokhona umhlaba abesekhona amanzi besekhona umnyama umoya kaThixo sowuvunguza but uNkulunkulu bekukhona zingakakho zonke lezi zinto umoya kaThixo uqala uvunguza nje iwisdom seyihleli vele ikhona ihamba nayo uThixo cela sifundele namakho ungekabikho umhlaba nedili zawo ewe kwakungekabikho nothuli olwehlabathini ndandikho ekumiselweni kwamazulu uThixo ngisho amazulu emiselwa ngisho amazulu edesigner ubulungu babukhona ngoba uThixo zonke lezi zinto wazakha ngobulungu haleluya thina sikhamba sesifunda incwadi yeRevelations sesichazelwa ukuthi phambi kwakhe uhlele esikaleni sobukhosi usurrounded amadoda awu-24 amane wesizigqoko ephahlela phambi kwakhe kukhona nezilo ezine lapho asikwa kwiGenesis bazazidizayinwa nini zazekhiwa nini noma sichaze bazadizayinwa kanjani sikhamba sesitshela ngomhlaba but uNkulunkulu bona uyazi yonke lento icreator yenziwa ukudizayinwa kwezulu kudala izulu kubekwa izigelo esidala lamadoda lawo kuthiwa asurround isihlelo sobukhosi kaThixo bese ukhona kuyibukile lento yenzeka cela sifundele mama ndandikho ekumiselweni kwamazulu uThixo xa wayethabulula isibhakabhaka kumanzi anzonzonzo xa wayesambathisa isibhakabhaka ngamafu ndandilapho nangokuya wayeseka imithombo yelwandle ndandilapho xa wayemisa imida yolwandle xa wayesithi latyuza kodwa ungagqithi apha ekuzimaseni kwakhe iziseko zehlabathi ndandikho ewe ndandiyingcali yomsebenzi ndiyintonga yakhe uthi ndandiyingcali yomsebenzi ndiyintonga yakhe iwisdom yayi-assista uThixo yayi-assistant kahle kahle ubuhlakani nabo abulingani noThixo uThixo mkhulu even kunabo uthi mina ngangiyi-assistant ngiyingcali ngimncedisa uThixo edala izulu nomhlaba amen ndandizele imincili imini ngemini ndivuya apho ecaleni kwakhe ndandizeleke imincili imini ngemini ndivuya apho ecaleni kwakhe haleluya ubulungu badaba uThixo haleluya kwabona baqhanga uThixo so uThixo nabo abumethusi even mhlakanipha lokho sikufunayo nesizitshela ukuthi siyibona naye nabo uThixo abumethusi kwabona ngoba babona bakhethwa yena ithi yawe iBhayibheli zingekabikho lezi zinto ndazama haleluya now uThixo ihlabathi walenza ngobuhlakani bakhe haleluya ngicela usifundele uChapter 3 verse 19 Chapter 3 verse 19 kaloku uNdikhoyo ihlabathi waliseka ngobulumko namazulu ngokwawo wawazinzisa ngengqiqo yakhe uThixo ihlabathi waliseka ngobulumko nehlabathi waliseka ngengqiqo yakhe haleluya so sibubonelele kuphambi uThixo budalwa buba khona kuncedisa uThixo masehle nabo okuchaza ukuthi lento ewubulumko kahle kahle la
isuka khona, isuka kuThixo. Ayisuki bantwini, ayisuki kuSathane, ayisuki kumadimoni, ayisuki ezweni, ayisuki kuyo yonke lento thina siyikhomba kuyona. Kwesinye isikhathi sesithi mase sizona lezi zinto uqale uphakamele uThixo. Abanye baphakamele uThixo mhla basebenza, abanye baphakamele uThixo mhla baya ezikolweni, abanye baphakamele uThixo mhla basikelele. Bezibona ngathi bahlakaniphile. Haleluya. Kanti babona ubuhlakani lobo ongathi nabo uThixo ungaphezulu kwabo. Ubuhlakani ke bangcwele unento obufika nazo. Mase kusukile kuThixo uza emntwini. Ngoba oqala ubuhlakani buprovidewa uThixo. Ebuprovider ebantwini. Ngicela sifunde iProverbs chapter 3 sifunde verse 13. Verse 13. Unengeba kambe umuntu okufumeneyo ubulumko. Unengeba umuntu kambe okufumeneyo ubulumko. Unengeba bangcwele umuntu ofumene ubulumko. Kufanele masongenile ngaphakathi ubulumko ukuthola. Kufanele masongenile la endlini kaThixo beswele yankungu osuka la eDeni. Eyemboza ingqondo. Ngoba ngesikhathi ungakholwa ukuthi iBhayibheli bohambe kumnyameni. Okungbonde. So kufanele mawungena endlini kaThixo kube khona leyankungu esukayo. Kungene amazwi okuyalwa, kungene imfundiso elithi izwi kaThixo kunengibeba umuntu ofumene ubulumko, umuntu ofumene ubulumko, umuntu ozuze amazwi avela kuNkulunkulu ocreate ubulumko. Yeah. Unengeba kambe umuntu okufumeneyo ubulumko. Disho kwawo ukuzuzileyo iqonda. Yes. Kaloku bona ubulumko yingeniso engaphezulu kwayo nesiliva. Disho negolide ayithathi into kubo. Ubulumko yinto enamandla kakhulu. Yinto enevalue. Ivalue yobulumko ingaphezulu kwesilver. Ivalue yobulumko ingaphezulu kwegold. Ubulumko yinto enevalue ngeyona ndlela. Yona ntekufana seyifuna seyizingela kunazo zonke lezi izinto esizifunayo. Siyehlika mama. Ewe kungaphezulu le umanke axabisekileyo. Yes. Kuzo zonke izinto onokuzimanela ayikho edlula ubulumko. Yeah. Kaloku isandla sabo sokunene siqhelezela ubomi. Kanti kwesokhohlo buxakethe ubutyebi nesidima. Uthe zonke bantwana lento esikazifuna ubomi njengoba singafuna ukufa ubutyebi yonke lento efuna abantu beyizingela. Bayithola once bathole iwisdom. Ungathola iwisdom zonke lezi zinto iwisdom ifike nazo. Okusho ukuthi iyona nto efanele ngabe siyayifuna uma sabantu sikhona emhlabeni noma sikholwa sisendlini kaThixo. Ubulumko verse 7. Siyukela ngenxa verse 7. Verse 7. Musa ukuzibona usisilumko wena ngawakho ngokwakho. Ndaweni yalonto hlala umhlonela undikhoyo ubucezele ububi. Musa uzibona ubulumko usilumko wena. Okay, ungabi isihlakaniphi emehlweni akho. Mesabe uJehova teka ekubini. Lokho kuya kuba impilo emzimbeni wakho. Nokuhlunyelelwa kwamathambo akho. Musa uba uhlakaniphile emehlweni akho. Musa uba isilumko emehlweni akho. Kunabantu abahlakaniphile emehlweni akho. Uhlakaniphile emehlweni akho. Not ukuthi ngokuhlakaniphile. Uhlakaniphe emehlweni akho. Mozibona usimajina uzibuka. Uzibona uhlakaniphile, uzibona uclever, uzibona ukwazi ukuzenza izinto. Uzibona njani wazi yonke into. Ithi iBhayibheli Musa ukuba isilumko emehlweni akho. Right? Kufanele sibe izilumko ngokukaThixo. Kufanele uNkulunkulu kube uyena orecommenda ubulumko obuthina noma sivumele ukuthi uThixo ube uyena
sifunde kwincwadi ye-Proverbs chapter 9 verse 10. Verse 10. Isiseko sobulumko ukuthobela undikhoyo. Isiseko sobulumko kunguthobela undikhoyo. Umuntu omaziyo oyingcwele kanye uzuza ingqiqo. Umuntu omaziyo oyingcwele uzuza ingqiqo. Isisekelo sobulumko kunguhlonela undikhoyo. Bangcwele kufanele simhloniphe uThixo. Masibe abantu abahamba ngokumesaba uNkulunkulu. Ngoba leyo nto iyi-foundation yokuhlakanipha phambi kwaThixo. Incwadi ye-Proverbs chapter 1 verse 7 isho same thing. Ithi ukuqala ukuhlakanipha kungumesaba uJehova uNkulunkulu. Hallelujah. Kufanele bangcwele uNkulunkulu umesabe. Umesabe ungasekho ecaweni. Ngoba uThixo siyamesaba uma sila. Sonke sibamakholwa. Sonke sibabahle. If ungasibona masina enkonzweni, angekho umuntu ongathi uyisoli. Ngoba sonke silungile. Sonke singcwele. Uma sifika endlini kaThixo. Hallelujah. Yini yenza ukuthi sonke sibe ngcwele? Ingoba la kukhona abanye abantu abazibiza ngokuthi bayakholwa. Noma kukhona abanye abantu abazalwana. Ukhona uTata, ukhona abefundisi, ukhona izisebenzi. Kufuneka sikholwe kakhulu sonke. Kodwa sibe singahambi ngomesaba uThixo. Hallelujah. So ukuqala ukuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu awumesabi ngokufika la. Kodwa umesaba uwedwa. Umesaba uphakathi kwabantu abangakholwa. Umesaba usezizweni. Uhambe ngomesaba uNkulunkulu ngoba uhlakaniphile. Cela sehlike ngezasi. Siqhubeke nayo. Siqhubeka no-chapter 9 sihlala verse 10. Verse 10. Yes. Isiseko sobulumko ukuthobela undikhoyo. Umuntu omaziyo oyingcwele kanye uzuza ingqiqo. Yes. Mna kulumbono yenza ibe mininzi imihla yakho. Yes. Ndiyongeze iminyaka yobomi bakho. Uthobulumko ufike bengeze neminyaka yokuphila. Bengeza ngisho imihla yethu yokuphila. Once ufike nje kwamukela. Uvumele uNkulunkulu akunike ukuhlakanipha. Cela sehlele. Xa usisilumko woncedo kubulumko bakho. Kanti xa ungumgxeki iya kuba nguwe kanye ohluphekayo. Yes. Verse 13. Isimemo sokudela. Kunesimemo sokuthi kube nesimemo sobulumko ebesifunda ngaso lapha. If le verse besiqale ngayo chapter 8 from verse 1 wehla 9 ithi le verse ubulumko bumemeza nawo. Bumemeza ezitalatini. Bumemeza yonke indawo. Bubiza onyana babantu ukuthi mabeze ubani na uthi ngubulumko. Okusho ukuthi lapho nezimemo zokuthi ukhona sobulumko, ukhona sobudele. Nasi isimemo sobudele. Isimemo sobudele verse 13. Umfazi ongunobudele usoloko engxola. Yindlavilikazi engazinto. Umfazi onobudele usoloko engxola. Yindlavilikazi engazinto. Usoloko engxola. Yindlavilikazi engazinto. Hallelujah. Ubona abedana lento hlelo nomsindo nje, hlelo ngcono. Hlelo ufundekela nje, hlelo memeza. If yafunda laphana, I think chapter 6. La uSolomon ebheka khona ethi ngakusemva kwekhethi ngibheka phakathi kwezintende leziyatha. Uthi ngabona owesifazana owayegqoke ingubo zesifebe. Ithi wayengumntweni womfazi othethela phezulu. Uthi wayehleze sezidawini abesezindabeni.
Hallelujah. Nalona-ke ithi uhlala ethethela phezulu enomsindo ithi ongazinto. Asive kunabantu abamemayo ubamema ethi uthanda ukuhlala eminyango endlini yakhe okanye kwindawo eziphezulu edolophini ufike selemana ekhwaza abantu abadlula ngendlela behamba bexakeke imicimbi yabo esithi yizani apha lonke nina bangaqondiyo kwabaswele ukuqonda ukuthi akamnandi ngako amanzi abiweyo kanti ke nokutya okutyiwa ekufihlekeni okona kunencasa uthi mayinamemeza abantu abangaqondi nabantu abangazi uthi akumnandi amanzi ebiweyo kanti nokudla okudliwa ekusithekeni ikona kumnandi umema abantu uthi akumnandi amanzi ebiweyo okusho ukuthi lo upromote ukusela lento yokupromote ukusela bantwana singayiwa siyibheke ngamanye amehlo lento yokupromote ukusela umkhuba wezindebe and iyaguma lento yokupromote ukusela emisebenzini kunabantu emisebenzini ekuthiwa amapipi laba bantu abamapipi isikhathi esikhulu abafuna abantu bonke emsebenzini kuthiwa amapipi. Noma uyafika nje emsebenzini ngothiswa kanjalo umgadi wempilo. Mnake lo impilo lo. Manje lezinto uzakujothisa lo. Kusho abantu abapromote ukusela. Ngaleso sikhathi manje uyalandela ukuthi impilo lenzani kanye. Ufika le expose bonke abantu abantshontshayo. Abesabizwe ngamagama kuthiwa lo uyimpilo. Njengoba sikhona sabantu siphila kunabantu abasezikolweni othi mangabe sesikolweni udlula esebenza umthisha kodwa kubo une-library ezincwadi uzithatha lencwadi incwadi zigcwele kuba wadlula abantwana banazincwadi esikolweni ngapha udlula une-library umuntu ofuna incwadi ehlale kuyazi bafanele ngekudlula akho sidingo soba ngedolobhi nge-library unazo udlula izincwadi ezinye zalezi ncwadi ziletha ugovernment ezipha abantwana azithatha udlula uzigcwalisa phaa ufika zilondona une-library. Kunabantu abafuni emsebenzini babiza namapipi ngoba bakhuza lento yokuthatha abantu izincwadi. Hallelujah. Abanye banamakhemesti. Basebenza ezibhedlela. Banamakhemesti ezindlini. Yazi manje ukuthi ikhona ifamasi pha. Ngoba lo muntu usebenza esibhedlela. Lamaphilisi aphuma ngendlela mnyama. Agcwele phansi yena. Abantu mabefika lapha esibhedlela amaphilisi aphelile. Amaphilisi awekho. Kodwa lo umzalwane noma lo muntu une-chemist endlini. Hallelujah. Lendima yomsela-ke ihamba indlela ende. Ngoba noma kuthiwa inara ihamba yongena wonke ama-department nazo zonke izindawo. Uma kukhona lo muntu oyisela noma opromota ukusela kulo msebenzi iba khona iproblem, iba khona inkinga ngoba ukuthula akubi khona. Uyazi ukuthi kwasasa kunabantu afika beshaya nje lapha beyobhalisa izimali bethinti
muntu okwazi ukususa abantu. Ungabona abantu abasha bengekho uthi abafuna ukusindiswa is because kunamafoni. Whoever okwaziyo ukushiya direction yabantu ukuthi kufanele baye ngalaphi umuntu okwazi ukushintsha ingqondo yakhe i-corrupt. Uthatha le system eyayisetshenziswa abantu baseRome. Le system ukuthi abantu babe-colonized noma befike lelo lizwe balithathe balibuse, abantu babehlezi belwela ukubuyela ezweni labo, belwela inkolo yabo, belwela ukuphindela kwisystem ebekade beyisebenzisa. Ba-introducer enye indlela yokubalida abantu. Katho abantu ukuze ubazuze kufanele uqale ukucontrol ingqondo zabo. Once umuntu ukwazi ukunqoba ingqondo le yakhe uzakwazi lo muntu ukumcontrola. That is why bazaba introduce le term government. Govern ukulawula. Mentality. Bawindlela yokulawula ingqondo zabo. Ukuthi sisabacontrola kanjani labantu. Kufanele sibalawule ngokwengqondo. Ukuthi ingqondo yabo mayisebenze ngendlela ethile. Ba-introduce ama-games. Ba-introduce yonke into, ba-introduce entertainment. Entertainment indlela ebest yokucontrola ingqondo yomuntu. Ngoba umuntu mayisuke eziva engathi ukhululekile umnandelo akabi namibuzo. Imibuzo libikho. Qha uyacontrola nje kuphela. Alawule, athobele umthetho, enze ngale ndlela efanele benza ngayo. Hallelujah. Amen. So, iyona system esebenzayo ukuthi kusanamhlanje. Kuphela basibamba ngamafoni. Sibanjwe ngemedia. Imedia ikwenza ukuthi ucinge ngohlobo oluthile lokucinga. Ucingiswa ngendlela ethile, kukhishwa izinto ezithile kwaziyo ukuthi uma lo muntu simtshela lento uzocinga ngendlela ethile. That is why iBhayibheli lo wesifazane wayibhizi advise abantu ebachazela ukuthi abemnandi amanzi everywhere. Ayibona ukudla okudlala kusithekeni. Ave kunencasa. Hallelujah. Cela uqhubeke. Akamnandi ngakho amanzi abiweyo. Kanti ke nokutya okutyiwa efihlekeni ukona kunencasa. Yes. Abaphulaphulayo abaqondi ukuba kukufa okubalindele apha. Abaphulaphulayo abaqondi ukuthi kufa okubalindele apha. Yeah. Abazi ukuba abo bakhe kumthelela xa kungokunje bakwela bafileyo. Uthi abagcwele bonke abafika kuyena makuyilesi sikhathi basuke bekwela bafileyo. Hallelujah. Makasibheke sidlule sibheke uNkulunkulu uma iprovide abantu ngobulungu. Hallelujah. Ngoba abanye bethu bakhona la ingqondo zabo zacorrupt. Kudala zamushana. Abanye zathi njengoba amagqwirha besafunda. Ngoba kunento eyenzekayo ezikolweni. Ama-developship ayayithatha ingqondo yakho. Ngoba uphimhlenda ayithini. Basebenza ngayo kwenye indawo. Depending ukuthi wena umuntu othanda kanjani. Abekubona athi uhlakaniphile nje. Umntwana nje ngibona ehlakaniphile esikolweni epasa uthi ambona useyakhiqela phasi usevuka madimoni usekuthwethula ingqondo. Okwencwadi kaEzekiel mafunda incwadi kaEzekiel chapter 28 I think verse 17 la uThixo ethi khona njengoba ungilahlile ngizothumela abafoko ababaziyo bayikhithakithe ubuhle bokuqonda kwakho. Hallelujah. Ithi bakuthile, that is bakwazi ukuthimba iwisdom yakho bayithwebule. Hallelujah. Sizobhekana abantu uThixo owabapha ubulungu. Cela sifunde nje singadlulanga qha siqala ngosha